because we arrived in. So are you the project engineer? Čijom realizacijom će se značajnije bolje povezati. Transbalkanski koridor kroz Crnu Goru se realizuje u dvije faze. Koja je This is a part, of course, of the Trans-Balkan corridor, as you know, which will... Što se tiče same trafostanice Lasto, pored njenog značaja za povezivanje ove sve stanice i suradnje ove trafostanice značaja za prije prioritetu sigurnosti napajanja potrošača na primoru Crne Gore. It will also significantly increase connection to the electrical systems of Montenegro, Bosnia and Herzegovina. Elektroenergetske sisteme Crne Gore i Italije se veže izgradnju više dalekovoda. Velika je čast i zadovoljstvo govoriti danas ovim povodom. Ovih dana se puno govori o berlinskom procesu i ideji integrisanja Zapadnog Balkana, a najviše iz razloga trećeg sastanka koji prije 2 dana završen u Parizu. It is my great satisfaction and honor to be able to address you on this occasion today. We have heard a lot about these days about the Berlin process and the idea of integration of the Western Balkans, primarily for the reason of the third meeting which was completed 2 days ago in Paris. Ideja ponovnog povezivanja zemalja Zapadnog Balkana otpočela je 2014. godine sastankom u Berlinu i nastavila se u Beču 2015. i Parizu 2016. godine. As you know, the idea of connecting the countries of the Western Balkans has been initiated in 2014 with a meeting in Berlin and was continued in Vienna 2015 and Paris 2016. Povezivanje država Zapadnog Balkana prvo među sobom, a zatim i sa Europskom unijom ima prevashodno svoje jake političke i ekonomske razloge, ali osnovni razlog neophodnosti povezivanja realan fizički i infrastrukturni nedostatak koji ne dozvoljava pravu povezanost. The connection between the countries of the Western Balkans mutually and then with the European Union is primarily reasoned by the strong political and economic benefits, and on the other hand, the basic reason is also the necessity to connect, reflected in physical and infrastructural deficiencies that we have and that do not allow real connectedness. Berlinski proces je našim državama omogućio da riješimo dugogodišnje probleme u proteku roba i usluga kroz mogućnost finansiranja saobraćajnih i energetskih konekcija sa regionom i dalje s Europskom unijom. Dobra saobraćajna povezanost je ključna za plasman svih roba i usluga koje se proizvode ili će se proizvoditi u zemlji, dok je dobra energetska povezanost neophodna kako za buduće investicije u energetski sektor, tako i za slobodan protok energije kroz Crnu Goru, od koje Crna Gora ima jasne financijske i strateške dobrobiti. The Berlin process has enabled our countries to resolve our long-term problems in the flow or transit of goods and services through the possibility to finance transport and energetic connections with the region and furthermore with the European Union. Good transport connectedness is crucial for the placement of all goods and services produced or that are going to be produced in Montenegro, and on the other hand, good energetic connectedness is necessary for future investments in the energy sector and also for the free flow of energy through Montenegro, from which Montenegro has clear financial and strategic benefits. Transbalkanski koridor koji će Crnu Goru povezati sa Srbijom je projekat koji je odobren na prošlogodišnjem samitu u Beču. Projekat podrazumijeva jačanje crnogorske infrastrukture vezane na podmorski kabel i izgradnju dalekovoda između Crne Gore i Srbije. Ukupna vrijednost projekta je 127 milijuna eura. The Trans-Balkans corridor that is going to connect Montenegro with Serbia is a project approved at the last year's summit in Vienna. It is a project that implies strengthening the Montenegrin infrastructure connected to the submarine cable and the construction of the power line between Montenegro and Serbia. The total value of the project is 127 million euros. Crnogorski elektroprenos uz punu podršku oba akcionara većinskog vlade Crne Gore i manjinskog našeg partnera iz Italije, kompanije Terna, je uz pomoć vlade Crne Gore obezbijedio kreditna sredstva od strane EBRD-a i Njemačke razvojne banke KfW, a ugovor koji danas potpisujemo predstavlja kofinansiranje tih kreditnih sredstava iz donacije u iznosu od 25 milijuna eura.
With the support of the government of Montenegro and the other shareholder also in the electricity company of Montenegro, the minority shareholder Italian company Terna, the Montenegrin Electrical Transmission System Company has managed to provide credit by EBRD and the German Development Bank, and the contract that we are signing today is actually a realization of the co-financing of these loans from the donation in the amount of 25 million euros. Ovo je prvi projekat odobren u Beču koji se potpisivanjem ovoga ugovora operacionalizuje i smatra da je Crna Gora ovim projektom pokazala ozbiljnost i posvećenost jednom ovakvom razvojnom projektu. This is the first project approved in Vienna, which is through the signing of this agreement becoming operational, and I believe that Montenegro through this project has showed its serious approach and commitment to such a development project. Projekat za čiju izgradnju danas potpisujemo ugovor o finansiranju iz donacije ima gigantski značaj za energetiku i cjelokupnu ekonomiju Crne Gore. The project for whose construction we are signing the agreement today is enormously important for the energy scene in Montenegro and the overall economy in Montenegro. Sama povezanost sa Italijom podmorskim kablom je po sebi prioritet ove zemlje. On Crnu Goru stavlja u središte energetskih tokova ovog dijela svijeta i u potpunosti mijenja vizuru svih ostalih susjednih zemalja, dajući im mogućnost povezivanja sa zapadnom Europom, Italijom preko Crne Gore. The very connectedness with Italy through the submarine cable is a priority of this country because it places Montenegro in the focus of energy flows in this part of the world and also changes the scene through the neighboring countries, giving them the possibility to connect to the Western Europe, of course, through Montenegro. Ali kabel sa Italijom ima svoju punu snagu i svrsishodnost jedino realizacijom ovog projekta. But the cable to Italy will be implemented in its full capacity and will have its full purpose only through the implementation of this project. Iskoristit ću ovu priliku da zahvalim Europskoj komisiji koja je prepoznala značaj ovog projekta i obezbjedila nam ovako značajna financijska sredstva. Posebno bi se zahvalio našim dugogodišnjim partnerima u sektoru energetike, Njemačkoj razvojnoj banci KfW, zbog toga što na više decenije vjeruju i zajedno sa nama rade na razvoju projekta. I would like to use this opportunity to thank the European Commission for recognizing the importance of this project and for providing us with such significant financial assets. I would also like to thank our long-term partners in the sector of energy, the German Development Bank KfW, for trusting us more than a decade and for working with us in the development of this sector. U želju da se uskoro vidimo na svečanosti puštanja u rad Transbalkanskog koridora, ja vam se zahvaljujem što smo danas tu da obilježimo početak ovako važnog projekta za sve nas. Hvala. Uvaženi ministre Gavriču, drage kolege, dear colleagues, dear friends, dame i gospodo. Dobro povezane saobraćanje i energetske mreže stimulišu ekonomski rast i doprinose otvaranju novih radnih mjesta. Regioni koji imaju dobre saobraćanje i energetske veze također privlače investicije i pružaju prilike za razvoj biznisa, ali i za ljude. Honorable Minister Kavaric, dear colleagues, ladies and gentlemen, well-connected transport and energy networks stimulate economic growth and job creation. Regions that have good transport and energy connections are also attractive for investments and provide opportunities for businesses and people. Poboljšanje povezanosti unutar Zapadnog Balkana kao i ovog regiona sa Evropskom unijom važan je temelj za ekonomski razvoj i izgradnju mostova između ljudi i biznesa. Improved connectivity both within the Western Balkans and between the region and the EU is an important foundation for economic development and for building bridges among businesses and between people. Zbog toga je EU postavila pitanje povezanosti visoko na listi prioriteta u procesu proširenja. Zato smo namijenili milijardu eura za tehničku pomoć i investiranje u projekte iz agende povezivanja do 2020. godine. That is why the EU has placed connectivity very high on its agenda in the enlargement process, and that is also why we have allocated 1 billion euros for technical assistance and investment in connectivity projects until 2020. Podrška EU u ovoj oblasti potvrđena je i na ovom nedjeljom samitu u Parizu. Tokom ovog sastanka lideri EU i Zapadnog Balkana razmotrili su napredak ostvaren u povezivanju saobraćanje i energetske infrastrukture u cilju stimulisanja ekonomske saradnje. Učesnici samita su također
dogovorili osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja će biti zasnovana na dobrom primjeru slične kancelarije za mlade francuske i njemačke. Ova inicijativa će omogućiti mladima da povećaju svoje šanse za zapošljavanje i ojačaju svoju ulogu u procesu pristupanja EU. The EU support in this area was reconfirmed at the Paris summit last Monday. During this meeting, EU and Western Balkans leaders reviewed the progress made in connecting transport and energy infrastructure to stimulate economic cooperation. Participants of the summit also agreed to establish a regional youth cooperation office, which will be based on the good example of the Franco-German Youth Office. This will not only help them get better employment, but also it will help the youth of this region to improve their prospects for employment and strengthening their role in the EU accession process. Danas svjedočimo potpisavanju financijskog ugovora za izgradnju jednog dijela transbalkanskog elektroenergetskog koridora. To je znak naše konkretne podrške Crnoj Gori i regionu. Ovaj projekat će doprinijeti uspostavljanju regionalno elektroenergetskog tržišta koje će biti povezano za Evropskom unijom preko podmorskog kabla između Italije i Crne Gore. Time će se dalje doprinijeti boljoj integraciji crnogorskog elektroprenosnog sistema za evropskim energetskim tržištem. Today we are here to witness the signing of a financing agreement for the construction of one section of the Trans-Balkans electricity corridor. It is a sign of our concrete support to Montenegro and the region. This project will contribute to the establishment of a regional electricity market, which will be connected to the EU via the Italy-Montenegro submarine cable. This will further contribute to better integration of the Montenegrin power transmission system into the European energy market. Iznad svega, grant od 25 milijuna eura doprinijet će poboljšanju kvaliteta i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom u Crnoj Gori i širem regionu. Zahvaljujući smanjenim gubicima na prenosu i pristupu jeftinijim izvorima generisanja, građani će također imati koristi i od nižih cijena struje. Most of all, the 25 million euro EU grant will contribute to the improvement of the quality and security of electricity supply to Montenegro and the wider region. Thanks to reduced transmission losses and access to lower cost generation sources, citizens will also be able to benefit from lower electricity prices. Dame i gospodo, danas kada potpisujemo ovaj sporazum, ne zaboravimo da pitanje povezanosti nije vezano isključivo za skupe infrastrukturne projekte. Jednako je važno da zemlje Zapadnog Balkana pojačaju napore u implementaciji reformskih mjera u cilju otvaranja tržišta i stvaranja transparentnog regulatornog okvira kojim se gradi povjerenje investitora. Ladies and gentlemen, as we are signing this agreement, let us not forget that connectivity is not just about expensive infrastructural projects. It is equally important that the Western Balkans countries step up the efforts in implementing reform measures to open markets and to create a transparent regulatory framework that builds investor confidence. Također je važno da zemlje regiona razviju obostrano povjerenje koje je neophodno za pomirenje, dobrosusjedske odnose i prosperitet. To je ključ za vaš put ka članstvu u Europskoj uniji. It is also important that the countries of the region develop mutual trust, which is necessary for reconciliation, good neighborly relations and prosperity. This is the key to your path to EU membership. Hvala na pažnji i mnogo uspjeha u ovom važnom projektu. Thank you for your attention and the best of luck in this important project. Honorable Minister Kavaric, dear Andrej Liss, partners from CGS, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and privilege for me to stand here with you today at this very point of the Trans-Balkan corridor. Being in the center of a construction site in full swing, I think they only stopped it for us in the evening, with the Adriatic Sea in the background and the transmission lines that we just saw passing by up on the hills. I think there are probably few places that could better illustrate the importance and magnitude of what is the endeavor here and give us the feeling of the Trans-Balkan corridor as such.
as it was just said, it is not just another line that is crossing, a power line that is crossing the Balkans, but it's in its entirety, it will be the power connection between Southern Europe and the Western Balkans. The Trans-Balkan corridor will not only improve and stabilize the power supply here in the region, but it will also create new business opportunities, connect markets, and last but not least, and I think that's the most important point, it will be a milestone of Montenegro's integration into the European energy market, and that is what we want to support. Dakle, uvaženi ministre Kavariću, predstavniče Europske delegacije, gospodine Lis, partneri iz CGS-a, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo i privilegija danas da budem ovdje sa vama na ovom gradilištu na Transbalkanskom koridoru. Nalazite se u centru gradilišta koje je u punom zamahu, mislim da su sa radovima prestali upravo večeras, dijelom možda i zbog naše posjete, a u blizini Jadranskog mora u pozadini i sa ovim dalekovodima koje vidimo u planinama, velika je čast i privilegija. Vjerovatno postoji svega nekoliko mjesta koja bolje mogu da ilustruju značaj i veličinu ovako važnog projekta i dati vam bolji osjećaj značaja Transbalkanskog koridora. Ne radi se samo o još jednom dalekovodu koji će preći Balkan, već se u cijelosti radi o energetskoj povezanosti između jugoistočne Europe i zapadnog Balkana. Transbalkanski koridor ne samo da će unaprijediti i stabilizovati snabdijevanje energijom u regionu, već će također omogućiti bolje povezivanje tržišta, stvaranje novih biznis prilika i na kraju, ali jednako važno, ovaj koridor predstavlja i važnu prekretnicu, odnosno kamen temeljac u procesu crnogorske integracije u energetsko tržište Europe. KfW has been chosen to act as the lead financial institution for the implementation of a 25 million grant by the European Union to support the Trans-Balkan corridor, and that we will sign today. And I would like to thank EU and the Montenegrin government for the trust that they place in us. I would also like to congratulate the European Union for its establishment of investment grants to boost interconnectivity of the Balkans. Let me remind you that the formal ground of the Western Balkan Investment Framework in its current form was only laid in mid-June in Oslo, where representatives of EU institutions, member states and development banks met and signed their respective contractual arrangements. Now only about 3 weeks later, the WBIF investment grant can be officially signed, despite new procedures and the involvement of 3 different institutions. And I think that's really something we can all be proud of. Dakle, KfW je izabran kao vodeća financijska institucija za implementaciju ovog granta, odnosno donacije u iznosu od 25 milijuna eura od strane Europske unije, a za podršku projektu Transbalkanskog koridora u Crnoj Gori i želim da se zahvalim Crnoj Gori, odnosno Europskoj uniji na toj prilici. Također želim da čestitam Europskoj uniji na uspostavljanju ovih investicionih grantova sa svrhom jačanja interkonektivnosti na Balkanu. Dozvolite da vas podsjetim da je formalna osnova za upravo ovaj investicioni okvir na Zapadnom Balkanu u njegovoj sadašnjoj formi položena sredinom juna u Oslu, kada su predstavnici europskih institucija, odnosno zemalja članica i razvojnih banaka se susreli i potpisali neophodne ugovorne aranžmane. Sada, svega 3 sedmice kasnije, prvi investicioni grant u okviru, investicionog okvira za Zapadni Balkan može se ozvanično potpisati uprkos tome što su procedure nove i što su uključene 3 različite institucije i na tome želim da vam čestitam. Against this background, I would like to express my particular gratitude to the government of Montenegro and to CGES for their outstanding dedication and efficiency in the whole process. I strongly believe that the implementation of the project will also be guided by this positive spirit. U tom svjetlu želim također da izrazim svoju posebnu zahvalnost vladi Crne Gore i crnogorskom elektroprenosnom sistemu na njihovoj velikoj posvećenosti i efikasnosti u radu i čvrsto vjerujem da će implementacija ovog projekta, odnosno njegovih komponenti, biti upravo vođena tim pozitivnim duhom. As this EU investment grant is one of the first ones being signed and implemented, I learned that quite a lot of operational details, open questions had to be clarified between European Commission, KfW, CGS, and I would like to thank you very much for your great cooperation. I also can assure you that KfW will stay a reliable financing partner for future projects.
Over the last years, we have financed 390 million euro worth of projects here in the country, an expression for our trust in the government and in the country of Montenegro, and we are prepared to do more in the transmission line area, in hydropower and in distribution. Dakle, kako je ovaj investicijni grant jedan od prvih koji se potpisuje i implementira na ovaj način, naučio sam dosta operativnih detalja i čuo sam dosta operativnih pitanja i otvorenih pitanja koja su se morala razjasniti između Europske komisije, KfW-a, odnosno Crnogorskog elektroprenosnog sistema, i želim da vam se zahvalim na sjajnoj saradnji u tom smislu, odnosno u razjašnjenju tih pitanja. Možete biti sigurni da će KfW ostati pouzdan partner kada su u pitanju financije i za buduće projekte, i već radimo na pripremi budućih projekata u sektoru, dakle, elektroprenosa, a također postoji drugi konkretni projekti u vezi sa hidroenergijom, odnosno energetskom efikasnošću i energetskim prenosom. As a bilateral development bank working on behalf of the German government, it goes without saying that we also stand ready to be lead financial institution in other EU infrastructure investments coming up if need there is for the government and for European Union. Također se i podrazumijeva, i bez da to posebno naglasim, da kao vodeća financijska institucija na ovom projektu, infrastrukturnom projektu Europske unije, dakle, stojimo na raspolaganju i za sve buduće projekte, odnosno kada je u pitanju kofinansiranje budućih projekata u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Ladies and gentlemen, let me finish by wishing you all a great deal of success with the implementation of the project and for the future development of Montenegro and Southeast Europe. Thank you very much for your attention. I dame i gospodo, dozvolite mi da završim time što ću reći da vam želim mnogo uspjeha u budućem održivom razvoju Crne Gore i jugoistočne Europe. Hvala. Uvaženi ministre Kavariću, poštovani predstavnici Europske unije i Njemačke razvojne banke, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što večeras konkretizujemo višemjesečni zajednički angažman CGS-a, Ministarstva ekonomije i Njemačke razvojne banke, a pod okriljem Berlinskog procesa i uz podršku nadležnih institucija Europske unije. Thank you, dear Minister Kavaric, dear representatives of the European Union and German Development Bank, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me tonight that we are successfully realizing the months-long common engagement of the CGS, Ministry of Economy and the German Development Bank, all under the auspices of the Berlin process and with the support of the competent institutions of the EU. Ugovor o donaciji vezanoj za realizaciju transbalkanskog elektroenergetskog koridora, sekcija Crna Gora, pored globalnog političkog i ekonomskog značaja, ima poseban značaj za našu kompaniju. Ponosni smo što smo u prilici da svoje i planove zacrtane nacionalnim i regionalnim razvojnim dokumentima realizujemo kroz institucionalni okvir koji je od samog početka dao dodatni impuls razvoju našeg društva i još bržem usvajanju evropskih standarda i normi. Infrastrukturni projekat povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije, kao naš najznačajniji projekat, ovim grantom dobio je još jednu potvrdu svoga značaja i u evropskim i u regionalnim okvirima. Prije svega kroz činjenicu da će se ovim sredstvima biti finansirana izgradnja sa ovim projektom neposredno vezanim dalekovodom Pljevlja-Bajina Bašta, ali i prateća ulaganja u crnogorsku elektroprenosnu mrežu povezanu sa pomenutim interkonekcijama ka Italiji i Srbiji. Ne treba posebno isticati značaj svih ovih ulaganja za stabilan i pouzdan rad elektroenergetskog sistema. The financing agreement relating to implementation of the Trans-Balkans electricity corridor, the grid section for Montenegro, besides the global political and economic significance, also has particular significance for our company. We are proud that we have the opportunity to implement both our plans and the plans defined by the national and regional development documents through an institutional framework, which from the very beginning gave an additional impulse to development of our society and faster adoption of the European standards and norms. With this grant, the infrastructure project of connecting the electric power systems of Montenegro and Italy as our most important project obtained yet another confirmation of its significance both in European and regional frameworks, primarily through the fact that from these funds we will finance the construction of the overhead line Pljevlja-Bajina Bašta, which is directly related to the indicated project, but also to supporting investments in the Montenegrin electric power network connected with the aforementioned interconnections towards Italy and Serbia. It should not be specifically emphasized. We should not be specifically emphasizing the importance of these investments for a stable and reliable operation of electric power system because it goes without saying. Odabir CGS-a za neposrednog realizatora projekta još jedna je potvrda prepoznavanja naše kompanije kao pouzdanog partnera sa značajnih europskih adresa, ali i priznanje Crnoj Gori na naporu koju je uložila u transponovanje europskih propisa i realizaciju konkretnih projekata jačanja energetske povezanosti sa susjedima.
The selection of CGS as an immediate implementing partner on the project is another confirmation of recognition of our company as a reliable partner from important European addresses, but also a recognition for Montenegro for the efforts it places in transposing the European regulations and implementation of specific projects of reinforcing the electric power connections with our neighbors. Povećanjem prekograničnih prenosnih kapaciteta i povezanosti sa susjedima, te zatvaranjem 400 kV prstena na prenosnom nivou unutar crnogorskog sistema, postižu se glavni ciljevi ovog projekta. Potpuna integracija u jedinstveno i slobodno europsko tržište električne energije, povećanje sigurnosti snabdijevanja električnom energijom u zapadnom dijelu Crnogorskog primorja, povećanje efikasnosti crnogorskog elektroprenosnog sistema kroz povećanje količine prenesene električne energije. By increasing the cross-border transmission capacities and connection with our neighbors and closing the 400 kilowatt loop on transmission level with the Montenegrin system, we achieved the main goals of this project: the complete integration into a unique and free European electricity market, the increase of safety of electricity supply in the western part of the Montenegrin coast, and increase of efficiency of the Montenegrin transmission system via the increase of volume of electricity transmitted through the Montenegrin system. Izgradnja predmetne infrastrukture pospješuje dalji razvoj i jačanje proizvodnih kapaciteta kako u Crnoj Gori, tako i u regiji i omogućava intenzivniju razmjenu električne energije u regionu, prateći globalne tranzitne pravce sjever-zapad i jug-istok i omogućavajući nastavak uspostavljanja integracije tržišta električne energije. The construction of the concerned infrastructure shall enhance the further development and reinforcement of generation capacities both in Montenegro and the region, and will also enable a more intensive exchange of electricity in the region following global transits north, south and southeast, and enabling continuation of establishment and integration of the electricity market. Na kraju koristim priliku da se zahvalim prije svega Europskoj uniji na spremnosti da kofinansira ovaj projekat, ali i Ministarstvu ekonomije i Njemačkoj razvojnoj banci na svestranoj podršci. Vjerujem da je uspješna saradnja u dosadašnjem dijelu ovog projekta dobar osnov za najviša očekivanja koja gajimo kada je u pitanju njegova realizacija. Zahvaljujem. Finally, I would like to take this opportunity to thank primarily the European Union for their willingness to co-finance the project, but also the Ministry of Economy and the German Development Bank for their ardent support. I believe that a successful cooperation in the previous part of the project is a good basis for the highest expectations that we have and which we cultivate with regard to its implementation. Thank you. Vladimir Kavaric, on behalf of the German Development Bank, a member of the Management Board. Dame i gospodo, ovim je svečano završena. Još jednom vam hvala što ste prisustvovali ovako značajno.